نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، فإن ربنا سبحانه وتعالى حثنا على تقواه وأمرنا بأن نتوكل عليه. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وحثا على المؤمنين جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Waspuji iwan pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan keingatan iwan kekilahan sin kita ni patut pagsyukuran iwan pagpatili mo ng hakatan uno-uno. Labi luwa in Allah subhanahu wa ta'ala amin mapatut hinangon sin kita ni pangamdusan sabab Tuhan nagpapanjari iwan tagpapanjari subhanahu wa ta'ala. In mapatut pagtawakkalan sin kita ni biya na sindakan niya. Was sinawin pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naraat kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Allah subhanahu wa ta'ala: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tudlong yain pagianun mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggaliniya sila netin mga manusia. Idza dzukira Allah bang masabbot haunaan nilengan sin Allah subhanahu wa ta'ala majugjugin pangatayan nila. Majugjugin pangatayan nila sin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin lasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila wa idza tuliyat alaihim ayatuhu bang apabila masabbot na kanila
haalupan nilang ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena pamandai, karena panglangi, karena pangdaaki, karena pagpatumtum patuan Rabbul Alamin, iban hinang daakan sin Allah, hinang marayaw, maglumayo kay hinang pinglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, zadathum imanan. Zadathum iman. Hikaganat, hikasung, hikakusok sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, wa 'ala Allahi Langsung Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun. Ampa sila magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, pasal kaingatan nilang kabasaran sin Allah ta'ala. Kaingatan nilang patumtum sin Allah ta'ala ayat apabila sabutun kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Di akdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakatan pakarajaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal على الحي الذي لا يموت وتوكل يا محمد على الحي الذي لا يموت فتوكل kau patuan Rabbul Alamin amin tuan di magkamatay amin buhi kakkan selama-lama wala pia panjari wai nagpapanjari kaniya wala pia ganak iban wala naganak wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut iban pagtawakkal ko ya Muhammad patuhan amin buhay kakkal wairun kamatay iban di magkamatay. Way nakalukisin ko mapatay. Iban way nakalukis banghin siya magkamatay. Way sabab ngaita Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal aradin. Bukon biasin tuan pagyano si mga kurustiyan. Umos miyatay sinadlaw bihaon. Ang panisat na buhay haatlaw bihaon. In pangasuwang miyatayin Tuhan. Biat din din kahalan sin dunya masin langit. Iba sin piyapan jari niya. Allah al-hayyul ladzi la yamut. Allah intuan namin di amin buhay kakkaliwan di magkamatay. Amo pa kamapatay. Misanin magtug di na magtug. Amo pa kamagtug. Misanin karo di na magawasin karo. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhu sinatun wala nawm. In Allah subhanahu wa ta'ala ri makasin lipat. Misanin lipat hangga sa saat di magkalipat iban di malipat. Iban di makawasin lipat amo pakakaro amo pakabang mapatay wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Demikian in biakatu tanyuriya sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Iban tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala tupot subay atau patut subay magtawakkalin tiap-tiap tengkatutan ni mukmin pa Allah subhanahu wa ta'ala na janji sin Allah subhanahu wa ta'ala mahumut katutan yun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hisyu sin magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mattan pagmabuha asal hinangun sin Allah ta'ala kabuhianan niya maluhay atau paluhayun sin Allah ta'ala kabuhianan niya. Bukunin maksud subay siya magdaya supaya masanang pangatayan sab arakala dayahan ikasipit simpag napas. In pagyaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat yaj'al lahu makhraja amin hamung haya in pagnapas siya sin kabuhi niya. Awang sa tao kakitaan mo bang ikan tumali sin hal niya masipit. Bang ikang kumita sin mga tao nagbubog sa ibog sa halaw na sipit. Way mo kaingatan arakala ito siya masanang. Arakala amat yung kasanangan niya. Sababin magbubog sa halaw bang mahibutang po pisunin panghati niya. Unindak pusdaran sin kabuhin sin manusia. Hanggang nagpakayanin mga tao magkakaro kaamuring abutan sinakal pikilan panghati skill niya. Lang niya lang ba't sabab? Hibutang mo kung pamagsulat pa mag-computer, maraw pa akin magkalga. Matanami man masanang damana. Kumaita. Sabab ang panamahunit kalin umarap pa computer bisan pahalam sin bilik iban halam sin mahakot mahaknuling kukulangan iban sin mahakot-hakot inamin hati lam sin bilik yang kalam sin computer mo bang mo papag-compare ning kahalan yung sin kahalan mo masanang siya maghakot sin lupa iban sin bato iban sin simento iban sin kahoy iban sin kataan deng sin magalop computer sabang ikan tumali habiya sin skill mo maka yan kau ay kau na alam.
Insikpit sin hinang niya yaon. Nabang sin tumali, makayan isab. Insikpit sin hinang mo yan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Isan mabuba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan sinallahu taling kabuhi ini akamong haya. Hinamun sinallahu taling kabuhianan niya maluhay. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Iman diilang sa sinallah subhanahu wa ta'ala rizki wala niya nangan-angan. Sabab sinuno? Sabab sin pagmabuhan niya pa Allah ta'ala. Sabab sin hinang nindakan sinallahu ta'ala. Sabab miyagat si habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ang rizki sin manusia. Dahil sin zaman lima bay bakas kamu nakapag-unay-unay nakapag-aadagat. Bang mo kitaon labi kawaftal din kaniya kabuhianan. Sa arakala puas pilay tahun. Hawala kamu nagbatok, wala kamu nakapag-alad. Sabsin pag mabuha niya, yangkat sin Allah talin darajat. Kuplaan na sadya ko, iban na sin sasakatan, iban na sin katan, iban na maita. Arakala sabab sin pagtawbat, iban pagbabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan sin Allah ta'ala rizki wala mo nangan-nangan, iban wala ni resab nangan-nangan imahinang siya biyaw. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hisiyo sin nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabuhianan niya. Dagan sin kabuhi niya. Ingkatan sin pagaradyam, sin pagtumnya niya, ihakso niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa hasbuh. Siya na Allah subhanahu wa ta'ala tag-atasan kayo, iban siya na Allah subhanahu wa ta'ala inamuin mag-protect sin katang, sin amuin makamumula, iban magparayaw sindakan sin kaboy mo sarap sin pagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah ta'ala, inna Allah balighu amri. Inna Allah balighu amri. Benar-benar turin Allah subhanahu wa ta'ala hipaabot, iban paabotong niya rin katang sin pagkaradyang kabayaan niya paamin jangkaan. Balighu amri. Maita, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sabab hinangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung tiap-tiap uno-uno aw na jangkaan niya. Bangi manusia yang nakalukis na. Hapag sulat sin malaikat halampas siya pangandangan hina niya 4 bulan. Liukis ta sin malaikat inrijik yan iban sin kamatay niya, iban sin tao maraya, iban sin mangi, iban sin uno penliukis sin Allah ta'ala. Bang nakalukisin siyan mahinang taurayahan, misan dan purak tao kita musin 5 bay zaman. Bang nakalukisin tao yang tao magtatawat pa Allah ta'ala tao surga, misan dan kita musin zaman amin lang muhayroon na tur ligtasan sin tao niya pinarga jahannam. Sakali kakitaan mo kailo, arakala mahinang pa imam masih masjid. Arakala makita ko isang bukun imam nagpatindog isang masjid. Arakala naghinang karayawan labi rin siniangan ang sinikaw. Maita, sabyutang na sinallahu ta'ala. In pagkadarang sintiap-tiap yapan dari labi lubay manusia, aw najangkaan niya. Di na kau makaliw. Di mo na mayan di mo na isap mapangayo. Bang biyutang na sinallahu ta'ala. Biyat daran na yato sinamin pagkadaran. Sintiap-tiap den katu taniw. Tawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawakkal niya patuan ni Rabbul Alamin na kaminsan hariwayat Jabir bin Abdullah langnya na kaminsan pagbunuan kami diha kauman masuk panajid bang makatu masuk pariyab pagyan zatir riqa' in bulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-liberate sin kauman sakali nalikos nila man yung kauman na himupay maning buno nagdagan sila katan pamin similong pa mga kakawi-kawiyan buwas na yung buno hatin liberate na okay na in Nabi sallallahu alaihi wasallam sab sin laul kailo in pudang niya siyagnat niya beka kawi ang pasya himanihali lang singkay man ang sahabat nagpakalipat kami lang niya sin laul 5 singkalo aw san magjaga sindom sab sinamin yaon kau hablaking force o sa to pagbulat may naat sumot pagkuman magbuno buwas lang himo pa inbuno laul 5 singkaro
in Nabi sallallahu alaihi wasallam si masakday bihan sa'bu nakapirong ang palong imput dang niya siyasak niya sa'buha amin pun kawi pagput sinambot Arab nakatipu nakatilas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malihali kuat-kuating katan hupay nembuno limiwot sereng atay kun sin pun kahoy ang panekyawain putang sin Nabi ang paniyahublo yaun siya yan hauhan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya sayuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biadakus aun magkula na sa uhan niya biadakus aun tao biadakus aun kiana naman niya ang paya angkat sin amin kafir yaun sin Arab inamin putang haliman niya pagbulat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may hinang niya bangsat ja hiyantak sin Arab yaw nimput ang pau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi maka yan kau mapatay in Nabi day para iyan ni namuna lang niya may yamna'u kamin ya Muhammad lang niya isuling makapagang kay muhadla ni bang takaw ng takal sin putang mo niya Muhammad magtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yan lang niya Allah lang niya Allah namimpi din Arab yang wala niya magtuy kaya lagu timputang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sab kakilahan kaingatan ni sin Allah kakilahan sin Arab iman kaingatan ni hisin padyanun Allah padyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lang ni Allah al-hayyul ladzi la yamut al-hayyul ladzi la yamut amin Tuhan buhay kakalimang kamatay tagha na sadya namit pidin Arab ang panahulog imputang dengan halimannya amin pagyanon biasin kari na tarasangang syabihan di namay nga unihin ang unya pagsapot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam singan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pudang bihaon ni sablong ni hisyo sablongin makapagang kay mong takaw pudin ni hantakan ni sablong sin pudang ini long sin Arab yang long niya Muhammad hinangain kabayaan mo hata usi murinder na long niya Muhammad hinangain kabayaan mo hata ubihaon ni kaimunin pakarajaan niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah long niya magsyahadat kabunal tudwairun tuan mapatut pagtakipunan bat malangkan Allah ibang sinina ko nabi niya lang nyari maita sabsin sakit atay kauman siyot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min kauman nila wala parimag pagpalam sin pangatayan ni lingkat dayaw sin Islam saukat liya bay bunuh ha kauman nila lang nyari liya ko perjanjian magjanji na kita hasupaya long niya maaw ni namin kasulutan bagyan sadya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah in pagtawakkal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam amin siyak daw ni Ibrahim alaihi salam sabab siyan na tuhuma ang pabunna limpag tuhuma siyan nakabagbag sin katan kasanto-santuan sin kauman long sin sultan long niya bata yang amunin nakabagbag sin katan sin patuanan sin kita niyo sa bulakan nila nga panalka bang makatub sa bulakan ni pakayo long sin Ibrahim alaihi salam hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil long niya tupot Allah subhanahu wa ta'ala tag atasan kako ibang siyaring sarayaw-rayaw Tuhan sa sangdulan pag sa bulakkan niya pakayo di matungin Jibril alaihi salam long niya ya Ibrahim alaka minni hajah ya Ibrahim ang hajat mo lang niya kako day tak sabja kau hamok na sa iniwihan mapungin kayo in pagtawakkal sin Ibrahim alaihi salam pa Allah ta'ala siyang bungan ng Jibril lang niya bangkay mo ya Jibril way hajat ko bangkay mo ya Jibril way hajat ko ini kau malaikat ya panjari sin Tuhan ina ko manusia ya panjari resab sin Tuhan way kawasa sibu kita salang ya bang pa Allah berhajat aku kani banglong niya pa Allah berhajat aku sin tutulungan ni man tatabangan ni kaku amunin kapagway sin Allah ta'ala hakayo ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim long sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi pakayo
ya kaulong niya api, ya kaulong niya kayu, hinangin gin hawabaran mo mahakot. Amin dagpakan maun Ibrahim di siya matutong. Iban salamat lang niya siya roon halawman mo. Wahid sinallah subhanahu wa ta'ala Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Amin simampay kanin habal. Deng hambuk Arab tiagpak nila. Lang niya ikaw Muhammad, lang niya ho. Muhammad amin lang niya ini nagdarasin agama bako. Lang niya ho ako. Lang niya tumtumaniyo. In Quraish nagtagama putang, nagtagama sundalo, nagtagama sasakatan, lang niya kariun nila kamubunuun. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tupot Tuhan Rabbul Alamin, intag atasan kaku maun-maunin pagkarajaan, iban siya rin mapatut pagpatilibunan. Mga palanggun hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtawakkal sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno pakarajaan labi luba kabuhianan sin kita niyo, ibandagan sin kabuhing sin kita niyo hadunya, tupot isanggol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Umar radhiyallahu anhu, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Umar radhiyallahu anhu, lang niya bangsad jalang nin kaunan niyo. Amin nagtawakkal makamu patuhan ni Rabbul Alamin, sin saburnal pagtawakkal kaniya. Amin bialang niya sin katawakkal, sin mga sila. Piapanjari sin Allah Ta'ala amunin mga manok-manok. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam larazakakum. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dilan kamurijiki sin Allah Ta'ala mga manusia. Biak sin karin sin Allah Ta'ala rijiki mga manok-manok. Amin mixin bulat may nathat biak din kupi sintian mixin bulat mixin mahapun amin bitit na intian sab singkan sub inrijikin sin Allah Ta'ala biwala asag na dunya habian para kala mga palangguna ramas sin Allah Ta'ala in pagtawakkal sin kita niyo wairun duway mangbukon pa Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام afidatun mithlu afidatit tayr. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka surga den mga manusia den tumpukan sin mga manusia hindasiu ya Rasulullah. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam afidatuhum mithlu afidatit tayr. Lang ning pangatayan nila biasin pangatayan sin mga manuk-manuk in pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtawakkal nila pa Allah Ta'ala yaun halong sin bigi jantung sin mga manusia biasin katawakkal sin mga manuk-manuk in tiap-tiap bulat may naat niyan rizki niyatun halima sin Allah Ta'ala liulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan pakarajaan sin kita ni mga palangon na kamay Islam sambil pamanaw-panaw sin kita niyo sambil gumawa rodeng halong sin pamaybay mo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baitannya kita niyo bangunin hinangun murwaah iman sin sangdul sin dua mu Allah subhanahu wa ta'ala karena pangandul kaniya dungdungin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa upo-upo. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Anas. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala ay yani idza kharaja min baitihi man qala bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wa yaqulu syaitan
ويقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال له قد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. Riwayat sin Anas radhiyallahu anhu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiu dain kaniu in makapamong sin dua ini apabila siya yang pamig gumawa dain halam sin bainiya kadtangan long sin mas dua kadtangda imiyan kau bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah lamsin malaikat qad hudita bunnal tudlang niya kahidayatan kau sin Allah wa qad wuqita iman lang niya sinamin tiamingan kau sin Allah ta'ala ringakatan kamudaratan wa kufita iman lang niya siyukut na sin Allah ta'ala kanyang katan sin kabayaan murid jiki haat law ya'un long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini wa tanaha anhu syaitan long niya magsigayan in syaitan deng haram muhaw kau niya naw wailun makasuk syaitan namin manasati kaymo iban mangbili kaymo kamudaratan sabab long sin syaitan ha syaitan dugaing long niya biyad din iban unupay sin mahinang mo maba mo siya jurihon maba mo siya jilakaon maba mo siya puhingaon maba mo siya laumon mabaya mo siya kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi uno palang yan mahinang muhambog tauyaon sinin siya yaon hidayatan na sintuhan iban siyukop na sin Allah ta'ala kabayaan iban tiyamingan na sin Tuhan Rabbus samawati wal ardi in katan pakaradyaan niya. Mga palanggon ha kama Islam dua asaw po piyang Hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katu bang mayan hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala ikabuga sin timbangan sin tiap-tiap hambut deng katu tani hadlong kiamat dalam nyatu deng mga salak-ulak po pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in hidayatan niya kita nilabay habitikan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut in kita ni sumalawat pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا فار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.